Ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, intara zose. Ubwo ndavuga amajyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba, umujyi wa Kigali. Mumeze mute? Nanjye ndabaramutsa meze neza. Nkuko mubibona rero nkoreye ikiganiro mu modoka, ndi mu rugendo, rw'akazi. Ariko nkuko bisanzwe bizwi ntago twagenda ngo two kugenda n'amakuru yo kutagira gute yo kutaboneka ku bakunzi ba Bwiza TV cyangwa bwiza.com. So nta kindi kizanyira no kuba update. Amakuru agezweho na yahe? Amakuru agezweho na yahe? Icyo nabwira cyo nuko amakuru agezweho nuko M23 uyu munsi cyangwa se akakanya ndi muri iki kiganiro yakiriye umuyobozi wa MONUSCO muri Congo, ubwo nuhagarariye umunyamabanga mukuru wa UN muri Congo, ubwo ni Ntuza Bintu Keita. Mukakanya wicaranye na M23 ku meza barimo baraganira, yakiriwe na M23 nyuma yuko ku munsi w'ejo hageze avuye Beni indege ya Kajugujugu. Indege ya Kajugujugu ya MONUSCO hari hashize amezi agera muri 5 itagira gute itagwa, hafi 5 itagwa muri uyu mujyi wa Goma. Turaza kureba kandi byifashe gute mu bice bitandukanye, ndavuga mu bice bya Uvira, turareba muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo uko bihagaze. Mubwira kandi ko M23 yishe umu FDLR witwa Safari, ni colonel. Uyu yaramwishe mu mirwano yabahuje. Mubwira kandi ko guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Elasto ubu ngubu ari muri Rubero, hari mu rugendo rwo gusura abaturage, ngira ngo mwabonye ubwo yaherutsemo Kicanga. Uyu munsi rero akaba ari hehe? Ari muri Rubero. Kindi nakubwira nuko Human Rights Watch irimo irashinja Kabila. Human Rights Watch irimo irashinja Kabila ibyaha. Ibyo rero nibyo tugiye kuganira. Ndaza kuba ndi kumwe na Rudahunga, ariko nze kuba ndi kumwe na KD muri kino kiganiro kitari butinde. Ikiganiro kino tabikindi nakubwira nuko hagati ya Israel na Iran umuriro n'umuriro. Avuga ko Iran yohereje drone 100 muri Israel, hanyuma Israel nayo yaritaguye cyangwa se yakindaguye abayobozi b'igisirikare cya Iran. Urumva ko ibintu bikomeje kuba gute imberenge hirya no hino ku isi, bikomeje guharibika amagana y'abazarendo, ibintu bikomeje kuba ibindi. Agatari gonda kugira ngo turebe ku makuru ashyushye, mbanze mpamagare Rudahunga ambwire ku makuru avugwa muri Iran na Israel uko bihagaze. Bimeze bite? Israel bimeze bite? Iran bimeze bite? Ndaje mpamagare ntujye kure. Yes, nkuko nabibabwiraga nyine, mwabyumvishe, Iran na Israel ni hasi hejuru. Ariko Israel nta mikino igira, yagukubitiye abajenerali bo muri Iran. Ntibisanzwe murabizi ko Israel kujya kuyikiniraho nta mikino, iragukosora. Nare rwose tujye muri aya makuru. Iyi si yuzuye intambara, ziri kugomeza kuba nyinshi cyane, ziyongera umunsi ku wundi, umunsi ku wundi. Ganze nkurebere, banze nkubwire ku bya Iran, ubundi mpamagara Rudahunga bijyemo, hanyuma KD turajya mu miripuko, turajya mu ntambara, mu masasu. Ndende uko byifashe muri Iran na Israel. Babwira ko Iran nibura yohereje drone zigera mu 100, zirenga 100 yazohereje muri Israel. Ubwo ko igisirikare cya Iran cyatangaje ko cyatangiye kurasa Israel gikoresheje drone mu rwego rwo kwihimura mu gitero Israel yagabyeho mu masaha make yatambutse. Nibitero rungu Israel yemeje ko yice mu mugaba w'ingabo za Iran zirwanira ku butaka umuyobozi w'umutwe w'ingabo zidasanzwe za kiriya gihugu ni Special Force, ari umutwe uzwi ngo nka IRGC, ndetse ngo n'uwayoboraga ingabo zishinzwe gutabara byihuse. Ubwo nibaza ko w'ingabo byihuse ubwo si nka Special Force cyangwa se ni Rapid Force. Ubwo reka tubare gutyo. Amakuru avuga ko mu rwego rwo kwihimura ngo Iran yohereje
yohereje muri Israel drone zirenga 100 kandi izi drone zigira gute nta kindi zikora no kurasa misile. Ikindi nuko ibinyamakuru mpuzamahanga birimo televiziyo ya Al Jazeera biravuga ko igisirikare cya Israel n'icya Jordan ngo byatangiye gushwanyaguza ziriya drone. Nuvuga ngo izi drone n'ubundi nazo ziri gushwanyagurika. Televiziyo ya leta ya Israel iravuga ko ingabo z'iki gihugu ziri gushwanyaguza ziriya drone mu kirere cya Syria, mu gihe Channel 12 yo ivuga ko biri gushwanyurizwa mu kirere cya Arabia Saudite. Bivuze ko zitarigera zigera he muri Israel. Ibyo n'amakuru kandi byo muri Jordan byo bivuga ko iki gihugu nacyo cyashoboye gushwanyaguza drone za misile zinjiye mu kirere cyayo kuri uyu wa gatatu. Nuvuga ngo Iran iri kuzohereza izinyujije he, zinyujije mu bihugu. Reka mpamagare Rudahuka kugira ngo twihute ko tutari butinde, atubwire uko bihagaze, hanyuma mpamagare na Kedi nawe atubwire uko ibintu bimeze, ubundi turagenda tugumya gushaka amakuru yandi atandukanye agezweho. Uko mubyumva nyine ndi mu modoka turi kugenda, imodoka iri kugenda ihinda mu byihanganire, ariko icy'ingenzi ni iki, ni amakuru tugiye kubagezaho. Yego Rudahu, yenda kumva. Komera cyane. Komera. Umeze neza? Yameze neza. Bitu binaribika. Ya binaribika kabisa. Bamugani w'abashuti bacu ati bitu binaribika. Ino ni imberenge. Ino ni imberenge ndakoraye. Isi ikomeje kuba intambara nyinshi cyane. Ebana isi ni danger. Bimeze bite ngo muri Israel na Iran? Ubu ngwamagaye ndi mu kiganiro, ndi mu nzira, ndi mu modoka ngenda. Muri Israel rero ukuntu bimeze, Israel urabizi yaraye yatatse igitero gikaze ku birindiro by'inoza by'intwaro kirimbuzi bya Iran, ndetse yishe n'abajenerali bakomeye cyane bo muri Iran, harimo na chef wa etat major. Iran rero nayo ibyutsi basubiza, yohereje drone zirenga 100 n'amamisile balistike yageze muri noza muri Israel mu gitondo. Kandi bavuga ko ibinyamakuru nahoze mbona bivuga ko drone zimwe zashwanyikiye mu kirere cya Jordan, izindi zishwanyije muri Arabia Saudite, zishobora ko zitarigeze zigerayo. Ibyo niko ibinyamakuru byinshi ari binavuga, ariko hari ikindi gitangazamakuru cyitwa RCN narimo nkurikira mu kanya, kinagaragaza inuza mu mujyi wa Tel Aviv ko ari ibyatangiye kwangirika. Wenda mu masaha ari imbere bwo turi bumenye bira y'ibyagezwe, kuko n'umunyamakuru uriyo yarimo kuvuga yuko ntabwo systeme 100% burya ifata ibisasu 100%, hari ibiyicika rwose, birazwi cyane. Kuko ni izo drone 100 kandi umunyamakuru yavuga ko zaje zinyikijwe n'amamisile balistike. So ubundi iyi ntugunda cyangwa se intambara yatangiye bitewe n'iki? Ukurasa ibisasu bya kwa Iran na kurasa ibisasu Israel niyo yabanje gutera imisile. Yego. Ikintu cyabiteye urabona ko ejo bundi hari ishami rya ONU rishinzwe intwaro kirimbuzi, donc rishinzwe arme nucléaire. Buriya gukoresha nucléaire uranium biremewe, ariko mu rwego rwa gisivile. Yego. Rero iyo urengeje hari pourcentage urenza, ndumva niba neza ari 55% iyo zirenze ushaka gukora igisasu kirimbuzi. Rero Iran rimaze iminsi ishongesha ubwo butari kugira ngo izakore ibisasu kirimbuzi. Rero iryo shami riherutse muri Iran kuko riba rigomba kugenzura, risanga nyine Iran yarenze ku murongo, ari nabwo bahise batangaza, kuko yarashize imyaka 30 batabitangaza. Iran rero nayo ihita ivuga ko ifite uburenganzira ngo ahubwo igiye gushongesha kurushaho. Israel rero mu butasi yari ifite yuko ngo Iran ifite ubushobozi, imaze kwegeranya ubushobozi bwose yuko yakora ibitwaro kirimbuzi bigeze kuri 25. Akaba rero ariyo mpamvu yakoze icyo bita mesure de défense. Kandi ibitero Iran ishobora gukora ibyo bisasu kirimbuzi ikaba yanabyohereza kuri Israel.
yes wenda kubyohereza byo iyo ufite igisasu kirimbuzi aba ari nk'intwaro uhaye gasopo ku mwanzi wawe kugira ngo batagutera kuko iyo igifite nta gihugu gishobora kugutera. Ariyo mpamvu ubona abanaliste bamwe bavuga yuko Iran ishobora kuba yarageze, kuko imaze imyaka irenga 30 irimo iratunganya ubwo butare, ishobora kuba yarageze ku rwego rw'uko yabitunze igisasu kirimbuzi nubwo itarabitangaza. Ariko urumva Israel yasenye amasantrale nucléaire yayo iteye Iran n'andi ari mu ntara, yica abayobozi bayo bakomeye. Urebye ababiro no kuvuga yuko ari igitero Iran yaherukaga, igitero gikomeye gutyo Iran yagiherukaga mu ntambara ya 1988 irwana na Iraq. Numva ni igitero gikomeye cyane ku buryo gishobora kuzamura escalade mu karere, gishobora guteza ibibazo bikomeye cyane, ibibazo bikomeye. uvuga ngo aya niyo makuru agezweho cyane cyane ku isi yose, ni Iran niyo makuru agezweho ubu turi gukurikirana, kuko urumva Israel nako Iran imaze gusubiza. Israel nayo yari yabwiye abaturage ati ntabwo twabaha garanti y'umutekano wose mwiyishe, ariko ubwo urumva nyine hagiye kwaduka intambara. Ariko ikintu nakongeraho, Israel yari yarabyiteguye kuko yabanje gusa nkaho ica intege, ivuna amaboko ya Iran igihe isenya Hezbollah na Hamas. Kuko urumva iyo Israel yateraga Iran, Hezbollah na Hamas byahitaga bitera Israel. Ariko iyo yateraga nuvuga ngo uko bimeze, Iran yabaga imeze nkaho ifite ukuboko kundi muri Hezbollah na Hamas. Kuko buri Israel nabwo yana umupaka na Iran. Biravuga yuko misile yazinyujije hejuru ya Syria na Iraq, igakoresha icyo kirere. Ubwo rero urumva Iran yahitaga ikoresha Hamas na Hezbollah. Hamas rero isa nkaho Israel yabaciriye, isa nk'iyabarangije, yarabavunaguye, yabamereye nabi. Kuko bundi buriya Iran, Hezbollah na Hamas igira abantu b'abayideologue babi cyane, kandi abo nibo aba ari babi. Ni Israel rero yahereyeho, yego, nabo yahereyeho muri Iran. Hanyuma turebe andi makuru handi agezweho nayahe. Andi makuru agezweho wenda mu karere n'urugendo rw'umuyobozi wa MONUSCO Igoma yahuye na M23. Nabonye abantu barimo baranatebya ati Colonel Nanga yinjiye muri sale, Bintou Keita yahagurutse kuko Nanga ni perezida, yego, yahagurutse rwose amuha icyubahiro. Ubwo dutegereje wenda ikintu kiri buvemo nyuma. uvuga ngo uwari inyeshyamba, uwari umuteroriste mu maso ya Bintou Keita mu minsi ishize, ari guhagurukirwa n'umuyobozi wa MONUSCO. yewe ni hatari, ndakurahiye. Ibintu bigenda bihinduka rwose, ibintu n'ibigarenge ngo isi itarakaranga burya ngo ikirimo imuhigira ibirungo. Rero ngo iyo ikaranze nibwo amenya ko yasi itoroshye. Cyane yaje na helicopter, ashobora kuba yaraviriyemo nuza Ibeni, azana helicopter ya MONUSCO Igoma ku kibuga cy'indege. Rero urumva yarakiriwe bikomeye. Ubwo dutegereje uko azajya New York ku cyumweru mu nama ya UN, mu nama y'akanama, kandi urabizi ko Kinshasa igiye kuzafata uriya mwanya mu kanama k'amahoro. Ubwo dutegereje noneho disikuru azatanga niba ari yayindi yajyaga atanga ivundereza amacanshwe y'urwango kuri M23. ngo indege yageze mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo, abantu barakangana bya hatari. Barakangana nyuma y'igihe kinini batumva indege hejuru yabo, batumva indege. Ni cyerekana ko buriya rero mbeki ni cyerekana ko M23 yamaze gukaba, yarakabye bashaka bemerewe n'abandi izagenda itatoka itakuwa, yarakabye byararangiye. Iyo yakira ubu se nuza Keita ikesha sabo nabo bari bumwite ngo azarwandeze noneho barabivuga nawe yabakaranga. Gusa abazi neza Bintou Keita buranga ari mu bantu bakoze deal yo kugira ngo Sudani yigenge.
yo kugira ngo Sudani yigenge. Bintu Keita ni umwe mu bantu bashobora kuba barakoze deal rwose buriya niwe warangije Sudani. Bafashijwemo na Amerika. Bana Amerika yari ibiri inyuma cyane. Ariko nyine urumva wabikozemo imbaraga bavuga ko wabikoze Bintu Keita. Hariya komoka he sinjya nibukana anakomoka. Keita ni mu bihugu byo muri West. Africa del West. Urumva rero ko ntumurebe kuriya ngo numukecuru ni mugufi ariko umuhanga muri diplomasi. Ntabwo wabi intumwa ya ONU urumuswa. Ntabwo bibaho. Ubuzi byose ubuzi ibyo ayo manyanga yakorwamo yose n'ibishoboka byose ububizi. Ahubwo buraraje avugana nawe mu ventura babadiringa bari umwakire neza n'icyana cy'ingagi. Ubundi se ubwo yatangiye kwakirwa nk'icyana cy'ingagi urumva ari kunyura mu matware yabo indege yaguye mu matware yabo iki ariko tekereza mva kuntu ibintu biba bigize aguye mu ntuza inyeshyamba sibyo yahoze arwaye barasa yahoze avuga ko ari abicanyi ari abateroriste kuki se yigeze agwa muri Al-Qaeda hari indege yiwe urabona igwa muri Al-Qaeda cyangwa muri bya bihebe cyangwa muri Al-Shabaab urane byo nkubwira kuko ntacyo bivuze aho nta kintu wumvamo harimo ikintu gikomeye cyane harimo ikintu gikomeye ushobora gusanga aje ati reka tuganire urane n'ibiganiro by'ibanga baba bari bukore atari bimwe twita wiklo biriya biri public ni n'ubwo uburyo bwo kugira ngo abanyamakuru babone ko batangaza amakuru ni za report ziba zijyaho n'isi yose bibone tu ariko mu by'ukuri ikintu gihari hariya kugera mu matware ya M23 bivuze ikintu kindi gikomeye cyane kushobora kwibaza Bintu Keita no muri Guinea so ushobora kwibaza ikintu kibivuze wibaza abantu bitwaga terrorist ubaguyemo baracyari terrorist ubu ngubu ni gute so bafata ari terrorist kandi baje kwakira umuyobozi ugiye gukorana inama nabo si negotiation aho ngagiye kure ubuzima bwagiye kure uko abaturage babayeho nta nubwo agiye muri negotiation ngo ababwiye ngo muvaho ngo mugende oya hariho narebe Goma yasize imbere harebe no na leta arebe n'ubu ngubu so bivuze ko abantu biri bavanga ngo turanga izagenda itahenda wapi itakuwa iyo bakureho kuko iyo nta nubwo iri mu bintu biri kuvugirwa itoha ibyo byo rwose bibagirwe aka gace mekinge narakubwiye ntihazavamo ibintu bitatu icya mbere igihugu cyigenga cyangwa se federalism ifite imbaraga cyangwa se eta ifite administration spéciale cyane rwose ibyo bitatu hazavamo kimwe rudaho iyi ni indi kashe M23 yandikisha ni indi kashe rwose ni indi kashe aje ahandi leta ya Kongo ivuga ko Kabila yagiye Goma ituma imufatira imitungo sibyo leta yafatira imitungo imujyana mu rukiko kandi kubera ko Kabila yagezeyo noneho Bintu Keita noneho agiyeyo noneho we nawe yigiriyeyo kandi noneho ushobora no kubonamo ikindi kintu kucyaje akurikiranye na Kabila kucyaje akurikiranye na Kabila ese bwa ntabibona na Kabila ngahe ngo rudaho reka ngureye ikibwo turongera mu kiganiro cya nimugoroba ntari bibanga urugendo rwiza abakoze cyane iyi rero ni Rudahunga twari turimo tuganira ku makuru agize abari kuvuga kofi abyumva inshuti uratwaye kuri nuza kuvuga ngo Bintu Keita kuza mu gice cy'inyeshyamba ikindi si uko MONUSCO yose yigeze iva muri Goma hari icyo bivuze n'ubundi MONUSCO iracyarimo n'ubundi agarutse mu rugo ni umwana ugarutse mu rugo ni umubyeyi ugarutse mu rugo wari warataye abana agarutse kuko abana be bameze abana be ikindi cya kabiri erega wasanga hari n'amabuye yasize agarutse kureba ko atibwe icya mbere ni kimwe mu gihe amaze hariya nuko n'ubundi MONUSCO yabaga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro hari diro nyinshi gusa mu bigaragara hari kashe buriya ibitewe kuri M23 abayitaga terroriste abavuga ko izava ahubwo irimo irakira abantu b'ingenzi bakomeye abantu batakira ko bashobora kwakirwa hariya so rero niyo tujya tubwira abantu uti nyamara abibwira ko M23 izava ahubwo M23 igiye kutura ihagume mwebwe uvuga muti irahavuye yagize wapi M23 izaguma hari muturane n'umuturanyi wanyu ibihe byose imyaka yose iri imbere
rwose n'umuturanyi wanyu. Hanyuma reka mamagare KD nawe tujye mu miripuko iri hari kuvugwa, ubwo tugiye mu biturika. KD mamagare atubwire nawe uko bihagaze. Uko bihagaze rwose ndaje mamagare KD atubwire uko bintu bimeze. Hello. Yes KD. Yes. Umeze neza? Ndaho ndashima Gitare. Ndakwakiriye kuri Bwiza, ubu tuvugana nanjye ndi muri za style zawe zo kugenda mu modoka ukora nta kuruhuka. Nta kuruhuka, tugomba gutanga amakuru uko byagenda kose. Abakunzi ba Bwiza TV bagomba kubona amakuru, nta hantu bagomba guhurira n'ibihuha. Oui, nuguca impaka kameme. Umeze neza se KD? Yego, ndaho ndashima Gitare. Gitare gitebeje umukondo se? Ngomba Gitare gitebeje umukondo? Yehova Imana rurema. Gitare gitebeje umukondo urayizi se? Reka ta. Urashima Gitare Nyagasani? Yego, komera cyane. So KD ndakwakire rero, ndagira ngo umbwire amakuru agezweho ubu nayahe KD? Yangira ngo inkuru Kongo Kinshasa ntabwo ijya yiburira cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu. Inkuru rero ni muri Rubero M23 yazanye ubwato bw'igisirikare bukaze cyane. Ubwato bw'intambara? Ubwato bw'intambara. M23 yabuzanye nibwo bari gupatrolinga muri kiriya kiyaga cya Edouard, ariko coalition yayisikikira ikinyaboneka Kinshasa nigira icyo ukora. Ndakurahiye. No ngo mu yandi magambo hagomba kuba havutse marine, nemwe twishobora kuba bashizeho marine. Ugira ngo ejo ndi twanabivuze mu kiganiro tuvuga ko ifite, ariko ubwo urumva ibyo ni bikonfaminga ko M23 ifite marine nyine ya nyayo. Iri seriye cyane ko yari nakenewe bitewe nuko ibice byinshi ifite bigizwe n'imigezi, bigizwe n'ibiyaga binini. Marine rero urumva kiriya gisata nacyo kirihutirwa. Hariya rero ni muri operation, kandi ubona ko yanze gukoresha umuhanda uva Lubero centre ujya ukomeza muri Beni. Irimo irakoresha inzira, kandi inzira irimo gukoresha iraza Bunyasenge, zaca Ginyonge tuvuga, ziraza Kisaka, mu duce tujye dukoze ku mazi. Inzira zegereye amazi. Ku buryo kuva muri axe ujya ku yindi ijya koroha nuko waca mu inzira y'amazi kuruta gukoresha yo ku butaka. Hariya rero urumva ikiyaga cya Edouard tayari twavuga ko nacyo cyabaye tombe. Ubwo yazanye mu marine urumva nta muzarendo nta FARDC wakongera gukrosingamo cyane, ntabwo yakongera gukrosinga. Ikindi urumva operation ibintu kikwereka ko na operation zahara zigomba kuba ziri ku rundi rwego, kuko ngira ngo nibwo twaba tubonye mu irwana ku butaka, irwana no mu mazi kuva ino ntambara yatangira. Yego, yabivuze ko rero mu minsi iri imbere ukujya gufata Kasindi n'ubwato buzaba burimo bwapuye burimo buba bakinga. N'ubundi mu bwoba bafite muri arerite cyane cyane ko dufite amajwi ya Mutabure wa hariya muri kara gace ka Cavinyonge. Aravuga ko ngo niba nta gikozwe ngo FARDC yakohereza nayo ngo marine yisumbuye ngo bazarendo bagira ibindi bakora. Aravuga ko byibuze Kasindi Paul ishobora kubatonda isaha ku isaha. Gayi baze no kuri baze ngo wazarendo ngo igiri iki wazarendo ko idafanya n'indi kwera. Barashaka ngo bari postinge aho ngaho nyine kugira ngo bari postinge n'ibikoresho. N'abasirikare bari special mu mazi, ariko urumva mbere hose babagaye ubwato bwabatitije. Ubwato bwa ariko narabonye ibyo babwo burakaze bwabwo bunyaruka. Uze kunyihera nanjye nirebere da. Ndaza kwikira. Sinikire rwose. Iyo ni inkuru ni breaking news. Nagari bwa bundi bw'ingashye. Ni breaking news rwose. Ni breaking news kabisa.
ni atari ariko nta mirwano irimo itari agace turashobora nika turumva ubwo bose barashobora ngo barazirangije. Ikindi ni muri Masisi naho babaga rero babitokeza na Rwashi na raundi ya Nyabyondo na Gasheberi. Imyitozo y'umupenzi zikomeje hari kuva umupenzi yadikorohereza abantu amagana neki wari kare nyine urumva icyo ikigiye gukurikira. Bakubwira ko hariya muri Nyabyondo mu bice bya Gasheberi M23 irimo irakoresha ikintu bita drone. Uvuga ngo utasigaye M23 urakoresha drone, advance pata yabo ni drone, ibintu byose ni drone, coalition nayo ariko ngo ifite drone. Uvuga ngo bose barahigana kuri drone. Bose bari guhigana ariko hari inkuru bari no kwandika abakurikirana ugasanga nizo baravuga diplomacy cyangwa se reinforcement ya M23 ikaze wakurikirana ukumva niyo kabisa. Ubwo urumva rero shida ni za mingi. Bana ngo M23 ngo azanye abakomando muri kiriya gice benshi cyane ku buryo n'aba special force. Special force ni babandi bita ngo nimbimbura barongo nyine abantu babumva izari zo ziri hariya ni za zindi bitwaje bya bikoresho gakondo dukunze kuvuga. Ni amashoka, imigozi, ibyuma, inshinge, inzembe, ibyo nibyo special force ikoresha. N'amakirida. Nazakirida. Urumva rero hariya byanga byakunda ni yo M23 urumva gutegura intambara ikomeye byanga byakunda hazamo question ya effective akazamo ibikoresho bari kongera ibihari rero cyangwa se bakunda abasirikare ku bandi urumva byanga byakunda ikigomba gukurikira. Nta rugamba ruri muri Masisi rweruye ariko Warikare iraca amarenga sana pinga. Warikare nkuko Uvira nayo iri guca amarenga ku munsi w'ejo Nyarwanda bakurikirana twagejeho bavuga ko mbe turahagurutse ahantu muri Bukavu n'abasirikare benshi iri kuzamuka ijya Uvira. Abandi bati Uvira rwose iragiye kugira ngo ari n'abavuga bati ahubwo Uvira ateye M23 deployment iri gukora bakubwira ko itazarenza itariki 15 idafashe Uvira. Byabivuze ko isigaje iminsi 2 gafata Uvira. Urumva ubwoba ni bwose kedi. Ubwoba ni bwose ariko M23 muri Uvira isaga kwitonda kuko wenda basanzwe bakurikira Bwiza TV barabizi tugenda tubahereza update zibiba byabereye mu nkengero za Uvira. Nyiriya mirwano ya Rugezi abonye ko bayitakarijemo cyane abazarendo n'abarundi ariko uratera icyumvirizo ukumva n'ubundi abarundi baracyari kohereza abasirikare muri iriya axis ahitwa za Poezero ahitwa za Mahima izindi zose ngo zamaze kwireguruka kandi barashaka icyo bita offensive attack. Yanga byakunda hariya ibanga bya bitero twabaga tuvuga hano muri Bomara aho ya za Sake Kibumba nyuma ariko bikarangira bihuriye mu irangi. Yego bavuga ko abarundi nejo bundi bazanye amakamyo agera kuri 4 y'abasirikare babakuye muri Kamuha. Ndibaza ni Kamuha yego babakuye ngo ni munsi ya gereza ya Mpimba niko umuntu yarimo ambwira. So Kedi noneho turebe baravuga ko ari imirwano ariko yabaye muri Rucuro yaguyemo umukoloneli w'umu FDLR witwa Safari. Ibi byari bimeze bite? Yego ni Kabizo ubwo ni muri Tongo werekera iyo za Bukombo nyine urumva iriya rimwe yose kugenda winjira muri Warikare cyangwa se coalition bakunze kuyikoresha cyane bava muri Nyiragongo bajya muri Warikare kuko niho bakoreye reorganization yabo. Yego. So uyu koloneli rero kwa kundi twavuga ko babazingiye nawe yaje kwireturuva rwose bamuteye ijanja intare zamuteye ijanja kuko yabanje kuba muri Semusi hano mu kibaya urabyuka ko Semusi igeze kuba hano mu kibaya izapaza y'PSRN na za PSRS babaga muri iki kibaya bose. Uyu rero arazwi cyane kuko yigeze gushinga akabari twari turigarukaho kuri Bwiza cyane yigeze gushinga akabari kuri Ligne de Front. Yakoze akabari kuri Ligne de Front cyagiye hano za Kanyamahoro yigeze kuba afite akabari rwose. Yego
agira ngo yayandi abazarendo bamaze kwiba yose ayabona ayacuruza abona icyashara ariko ni n'umuhatari ndakurahiye oya ariko akaba ari FDLR karisiye ahubwo nuko yari yaragiye muri CMC bimwe tuza gusobanura nuko cyane cya CMC ishami rya FDLR yabaga muri CMC ariko ni FDLR ikiwa ni koloneli baramurashe kandi ni official yarapfuye witwa Safari Colonel Safari ubwo nizo operation zigenda zihumiza aduyi uva muri parike yerekera muri Warikare yego Okay Kedi ndumva rero ayo makuru umuntu yabahaye agezweho nayo ngayo ubwo rwose ndagushimiye urakoze cyane Meki Kayiranga naye ndagushimiye ejo ariko ni gahunda nizere kugomba kubuhari ejo ngomba kuba mari rwose saa saba ngomba kuza tukajya na Mapendo TV tukajya ku rwibutso rwa Rubavu wala asante sana nabashaka ko tujyana nabo bazaze rwose niko bimeze wajyanye na Budarase kumwe na Kofi cyabamare Kofi ko yabaye imbere ngabagahe Kofi ni imberenge rwose asante Kofi nuko atwaye ikundi arahari arimo anakumva cyane umusuhuze nta kwisuhuriza meze neza Kofito ndahari Bwiza TV ko ntakikubona mu gitondo ugaruka kwe muri quartier byagenze bite uzajya umbonaho wagarutse neza ndahari wese sawa murakoze sawa Kedi okay aho ugira ibihe byiza bro asante sana sawa Kedi arakoze cyane arakoze kumfasha kumpa ano makuru agize gute amakuru agezweho Kofi nkubwira ko hari inkuru imaze iminsi ivugwa cyangwa se ku munsi w'ejo niho yacicikanye inkuru y'abaturage b'abanyamurenge bafatiwe muri Uvira ibabaje cyane amakuru hari nuko bamwe bishwe abandi bakorerwa iyicarubozo abandi barakomeretswa mbese muri rusange umuntu wese yakagize umutima wo ngo abanyamurenge bakwiye gutabarwa bitabaye ibyo bazashirira nicyo kintu umuntu yibaza imwe turi kubatabara cyangwa se twirwaneho bamwe muri bene abantu bashaka kugaruka leta ubwayo ntishaka no kuba mu bisirimba bageze muri Amerika ne umugani wa Yakati nta nubwo ariko nibura hari ababyemeje Kofi bikwiye kuba bikorwa ni bakeya muri bariko buri wese yakagize iyo spirit yambona nka bamwe mu baba muri za Canada bandika ibitabo bigaruka ku mateka y'umurenge barimo nka Pastor Jotamu icyo biba bishaka kugarukaho ni ugushaka kugaragaza ko bagifite wa mutima w'iwabo n'ukundi wabo mu rugo kandi ku isaha n'isaha bagaruka kuhacungura yego kandi n'abatabasha kuza nibohereza amafaranga nibafashe bene wabo n'ubuvugizi burahagije burya Kofi buri wese abivuga ahageze hose muri social media yawe ubikoreshe uvuga uti bakeneye n'ibikoresho byose abigena Wazalendo abafite ibikoresho ariko njya ntungurwa nk'iyo mbonye ngo nk'imurenge bari kuvuga bati twisubije agace ukabona ni inkoni bari kumanika ariko bafite ibikoresho ariko ni bikeya abenshi uzacunga baba bafite ibibanza ejo bundi bagukubitiye abarundi pike nuzama PKM nuza machine gun 9 babakana na nuza n'ama RPG aho bihuje na Metro baracyarwanda ko hariyo Colonel Ntuza Colonel Gakufi urabizi ko ari wajyanye na General Sematama kuba Sematama yajyo hari buryo ubona ko harimo reinforcement gusa ikibabaje ntago twirwana yigera ahantu hose mu mihana y'imurenge bivuze ko ntabwo igera kuri bose bivuze ko n'ikindi bitero biracyaza nko mu rugezi ibitero biza buri munsi bivuze ko ikeneye ko habaho libere abaturage b'imurenge bagahumeka Kofi so ngaye nguko rero reka mbashimire mwakoze cyane kubana nanjye kuba kuri Bwiza TV jewe nari Meki Kayiranga bagezaho amakuru agezweho mwabyumviye ko Metro ifite ubwato rwose ngo bw'intambara bwakanganyije abantu mwabyumviye umukoneri wa FDLR wabigendeyemo wapfuye mwabyumviye ibya Bintu Keita mwabyumviye ibya Irani uburyo na Isiraheli ibintu ari umuriro ibintu n'imberenge hagati yabo bombi mukomeze kugira ibihe byiza mubana natwe kandi ushaka gutera inkunga Bwiza TV mwana wawe wabikora kugira Bwiza TV ikomeze kukugezaho amakuru ubifitemo uruhare nawe uvuga uti kuri nubwo ndeba amakuru ariko nibura mba nagize uruhare mu gufasha abahungu mu gufasha abagabo kugira ngo babashe kubona amavuta babashe kubona mayinite airtime rwose mukomeze kugira ibyiza reka mbashimire
ariko ushobora kubikora kuri telefone 0788554010 0788554010 wakwizaho inkunga, waduha amakuru, waduhamagara. Abenshi mujye muduha amakuru, muduha ibitekerezo, muduhe n'inkunga. Imana nibaho umugisha, bifurije ibihe byiza. Bye bye, see you evening cyangwa se ejo mu gitondo.